ladies and gentlemen, twibukiranye neza abadive rya basenga kuwa kangahe kuwa gatandatu karindwi n'umubare w'isumba byose gatandatu hagarariye satani nta kindi kintu ndenzaho kabisa. in the beginning in the beginning yeah in the Listen properly. in the beginning yeah in the beginning in the uvuye ko nagapfukamunwa ufite Rwanda tujya kurufata se hari agapfukamunwa twari dufite none se utashye Hello guys, mezemte Obed Francis ubu ngiye kuvuga ku ijambo inshinzi. Inshinzi ni ijambo riva ku nshinga gushinga. Ni ukuvuga ngo nk'umuntu wenda ufite ibintu akora, wenda umuntu utwara imodoka, umuntu nyine abashinzwe gutwara imodoka, umuntu woza amasahani tu abashinzwe koza amasahani. Ni ukuvuga ngo ni inshinzi y'amasahani. So ni ukuvuga ngo ubu ngubu mfashe aka kanya nshimire inshinzi zose zagiye zimera amakuru ku gihe kandi zikomeje no kwamera ku gihe, dore ko abantu mwese mwahindutse abanyamakuru. Njya kubona ngo itangazo ry'abanyamakuru ringezeho, nanjye mwagize umunyamakuru ku ngufu. Muri inshinzi nziza kabisa kandi mukomereza aho ngaho. Okay, mukomeze gukanda subscribe kuri YouTube channel yanjye ni Obed Francis, Instagram ni Obed Francis 250 kabisa, mukomeze kunshyigikira. Oya shiri ntabwo nahinduye gahunda, turi buhure nuko ndi mu mirimo yo mu rugo, turi buhure kabisa. Umva ko nakugoba oya, ahubwo ikintu cyahindutse cyo ni kimwe, ntabwo turi buhure imbere ya restaurant none. Ubushize nakubwiye turi imbere ya restaurant nsanga akoresheje commande, nabihinduye none uyu munsi turahura kuri Simerwa. Kuri Simerwa we naho hafi nushobora nawe gukoresha commande. igituma ntanumva tutatwumvikana neza ni nkaho none je utamayinite mfitemo bayakoresheje. Umva yewe nawe uzavuga ngo ngurishe izo cyako imoso $150 kandi n'ukuri kose uzogerageza. Twagize ikibazo cya corona ahangaha ntitwatuva mu nzu, nta gukora, nta kintu na kimwe twazi.